bwakwa mulithiria wa Meru TV uri na Njumene Ndongi ire tariki 29 mweri wa mwanja mwaka ni 2025 kakwate weni kirinteto cia Meru TV ugoro bitawa Tiri Mbabu na tukiambirire mwandiki mnene wa kiama kia arimu Kuppet kaunti ya Tharaka Nithi Patrick Gitonga niwite kwithira kutina competition kile maskuru na ambaye nene ireka inyilika ni yari toba skuru cia kwana ya COD schools boni nyuma ya waziri wa finance John Mbandi kuwa kutina mbeza cia kwana ciawitithia mbere kithomo kia utheri na Rais William Ruto hauwa kithomo kia utheri kietana mbere ndi Patrick na watite mbaru itwarire rais bunene kulukia kiuria thirikari kurekeria mbese cia competition kurio tam twitite mandikwetu wa Nteto Ndagara Waiguna katwambiririe na riboti. Mwandiki ujo munene wa kiama ya arimu ya Kuppet kaunti ya Tharaka Nithi Patrick Gitonga arĩtie bobore ntereja juka nyuma ya Rais William Ruto kuga gĩthomo kĩa ũtheri gĩtiteyanĩrwo tambũra minista wa kĩgĩna John Mbandi arĩa kuga ukabere thirikari itirĩ na mbeca cia kũgana kwendereithia gĩthomo kĩa ũtheri. Gitonga akiuga gũteyanĩrwo wa gĩthomo kĩa ũtheri ũgĩtũma aciari mũnũkĩrie barabairaga na bao cukuru cia kwĩnũka bakainjereka hanene nonto baingi bairaga na bao kũra nonto bakwaga ũgĩte. Mbandi alari categorical at the budgetary allocation kana budget ya Kenya ite able to support the capitation in totality. Auga nkiomba support about 16,000 per student. Laisi na wakela sioka auga asiari mateka make nuntu capitation kana education kana nkelo priority. Na ambuge thirikari kena nenka ni priority kumakuga kutibu bulema. Kone nkilomba asiari nimeendele kulipia siana cia wapo mala prepare tuone third term tayo very important term nuntu niyo time ya examination bogo gekala na ningo tiria president yatuga untote karuthwa president raugire capitation will continue no crisis yota ino ile kuno nto na university ilo na crisis ino si ya the model of funding ukethero na itali go streamlineika siana imu itakomenya what they will do or what they will get kana kila matikona no ukethero this one is even making some student makapanic ngiyegele manenkerwa spaces in the university makale ya kuthura university makaopti kuthie technical nundu mateshu kana makona fees ndeke uri thirikari gwikira ntobobori to gutigera rito batira inyereka thirikari yetu ige na commitment yenu rais wetu aratunenkere ya kuga ati education ikendelea kufandwa because we need quality and affordable education for our children. Tungienda ciana cietu itagacoka street ni bociari miaka irali thuba umingi te 10 every town and a menace of street children nondo ciana cia umaga cukuru ni kwa kabisi ikathika tuka street children lilia Rais Kibaki aletire free education ciana cia uma street ini cia soka masukuru na ninkiromba tuendelee ugu tutakatuke tukushoka na thuba na rorete thirikari kurekageria mbeca cia capitation ikire machukuru kagita kare wana kunenkanagira ire bateri mbeca ino thirikari nenkanagira baina kieva nonto for the last almost 2 years thirikari itana fulfill commitment yao ya kunenkanira full capitation ile bati kuigwele 22,222 ukethira ta last year manenkanirite total wanaiteko kinya 16,000 last year inu ingi abetukite last year but one ukethira nayo itakinya tukauria balance ikarutha atia principles ukethira maina thina ya commit basic needs na kulipa bills especially cia suppliers na kugura even learning materials kwa ni nkiromba thirikari ni icirie maundu moma kuongera mbeca na manenkanagire mbeca inu promptly taru cukuru ukazothira ni kubingwa the ministry calendar ya education cukuru bate kuina ntukumea kubingwa na ntukumea kurugorwa lakini ukazothira kuli cukuru la bingiro last week kuli chingi kubingwa this week na kuli chingi kabingwa Friday why nondo bwa kwegua principles matena mbeca cia kufindiciana. This shortage niyo gutuma cukuru bingwa different times nona kurugorwa mwabiga shoka kurugorwa kwa ni nkiromba thirikari please assist us to maintain ciana masukuru. Gitonga gitumira kanya gaka kuria thirikari kureithiria arimu barabara utaga wira guntokora kuma kenenkanira ngerekana na igamba ng'ombe ararikithite arimu baba banenkera leadership allowance nikenda kwagithiria mutorere wao machukuru na kinya kwagithiria kithomo.
Bwana igwirire kiao ciana auga capitation ikaendelea ona handicap areas itikarutwe nontu alimu metu. Most of the teachers have overcommitted basically. So kadra mwalimu ni anekro handicap ya 14,000 na net bele yagwataga ni 10,000. Kwa handicap ino kena rutobo mwalimu yo akagwata negative, atomba kuthomithia, atomba kuthiwera nontu atena gya kuria na atena beso na sio kombora nyomba. Kwa ni kiromba thirikari let them go slow on handicap area nontu tiona boturerete turendete nkinyagia igamba ng'ombe tukaga kuongerwa handicap ti handicap eruto. Kuma kaunti ya Tharaka Nithi nkiripotera Meru TV rieto Kapita Ndagara Waiguna. Ibwe Ndagara Waiguna na ndisi mirimo ngina ureti aciari kumenyerana boka itakabare rutha mno hana bare nikenda kuriire mauya kureo kulikina ureti ndukimbithi baraba kinyiti miaka ya kuyukia ibande betwa bisine ya igoji abogeta na Kinyakaguru nikenda kusiandikithia ya aringi kura. Mwandiki wetu wa Nteto Jeff Ogituma na utariria nkiluki. Nawe DCC Mary Mwangi na umirite na kuria aciari nandi nibo bakethera bakimenyera ana bao gitagaka cukuru ciambiritie kuingwa na kuboria ni bethere bakimenyera bunene kana gakari nabo ni nyuma ya na baba bari namba kwithire kiongereka bunene bara bethirite bakigia mimba na kinya kugia twana kagita kao gatikinyite. Ko hapa kuhamasisha wazazi kwamba watoto wetu tunajua wiki hii na wiki ijao watoto wengi wamefunga shule na wataendelea kufunga, watakuwa nyumbani. Tunakumbusha mzazi na yule caretaker ambaye anakaa na mtoto, ni jukumu lako kuchunga mtoto wako. Tunaelewa kwamba kuna mimba za mapema wakati watoto wamefunga shule, tuwachunge. Kuna drugs na other substances. Usipochunga mtoto wako, kuna simu mingi. Usikubali mtoto wako ashinde kwa simu. Ujui ni nini anashinda. Wewe uko kazini, uko biashara, anashinda kwa TV. Engage your learners, engage your children. Patia watoto kazi ile ambayo haitawadhuru. Wafanye, engage them physically, mentally, ndio wasikue idle pale nyumbani. Kwa hivyo ni jukumu lako kama mzazi uchunge mtoto wako. Ni are Kinyankuruki oritie nthuki mbithi na bo bakinyite kagita gakujukia ibande basauthi menti ni bethere bagichumiria obisine cha thirikari nikenda guciandikithia kujukia ibande na Kinyankuruki jaringi kura. Tunataka kuangazia kwa vijana wetu, our young men and women, the Gen Zs, we love you. Tunajua kwamba wakati kama huu tunaendelea na kusajili vitambulisho. Kama umefikisha umri wa makamu 18 years and above, tafadhali South Menti constituency tuko na over 7 offices. Igoji West huko Kinoro, Igoji East pale chini, Kanyakini pale Abogeta East, Abogeta West kule Kionyu, Ngobo hapa tuko na ofisi mbili, hapa kwa ofisi yangu na pale Nkobo kwa ofisi ya DU pale Nkobo. Tafadhali enda huko, jisajili kitambulisho. Tunajua kwamba IBC sasa itaanza hivi karibuni kuregister kura. Sasa kama hujajiandaa na kitambulisho, vijana wetu tunawahimiza mkumbuke hivyo. Bou bwe bakenda ne ugite bo jarwangiro karia ja South Menti nibetete na mbere kurwana nchobi ndege ni watho na pangi bethirite bakiunanga mawatho. Tunaendelea na vita vya pombe, dhidi ya pombe South Menti. Tunaendelea vizuri. So far we have arrested within the last like 3 months we have over 50 persons arrested and prosecuted. Na ile fine iko pale Nkobo Law Courts for last 3 months it is over 1 million again on cases related to alcohol and substance abuse. Tunashukuru sana koti ya Nkobo imetusaidia sana. Tunashukuru polisi kwa kazi ambao wanaendelea kufanya. Tunashukuru sana machifu wetu
kwa kazi mzuri ambao wanaendelea kupigana na pombe kule mashinani, kwa sababu lazima tuangamize pombe ndio tukaweza kupatia watu wetu nafasi ya kufanya maendeleo. Nkiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam. Tutana mbere na nteto cietu imwe cia cukuru cia thirikari icio mbunge kia Tharaka kaunti-ini ya Tharaka Nithi haritwo ni bethirite bakilazimika kuthomera cukuru itina irasi bibia irasi bibingi bikethira ni bia mitolo na bingi kwirirwa na babati haritwo wacia desk na nende bakilazimika kwandikira ndiguru kulukia arimu banene bakiasia OBC na kinya staff room amona bo aria asiari ni bairitaniritie buraba komba kutira hana niba kuthoma. Ikere cukuru ya primary ya Kathanga kichigo munge kia Tharaka kaunti ya Tharaka Nithi. Nimechelewa shuleni, mwalimu tamwambiaje? Amwe na kwithirwa na bari na bata ya kithomo guntuku inaone mbicha yonge kuonekana macukuru. Hakuna mba ninachojaliwa mba. Ndingo imbomo kangu mabati na magiturikanga mirinya na kinya kwagaroka chiarito gukarira tiri kujorira chini mama mathina rito bagukurukira bia kurukuika gita ikwaga bakuru ta bagwiye mutharaka aria mukarunguru kaka aria gira nkanga mwathunyo twakwa kainya gokururia kaira mugunyeni eni tumukwana wanaliwe wetu mama bagara ntondo ni aguna tirini wakini wakira ntugo bali yakubura nguo ntungi utiuba karutha itirini bali muthatu uyu na mungi nikarakwira makumba njokira irachitawira makumba bokora ntondo inu ni rachibia itugi gikomoka mwana nakabwa kiubani kaya kukamata mwana akuringwa ni bati kana akotobonge akuringi ntondo wanankorora wananchoma rwikarare onde rukororete na nchoma ndo bwaterieni kuma ndiguru oguna ko cukuru ya primary ya Kerande wandini agatunga no mbeno ya bateri kwethora ire kirasi ndi aciari bakiaga mainya makumi ujoria kibarati mithe guchanga mabati makuru gwakira na bao bathoma nonto bwakwaga ugite amwe na kwirutaniria mathomoni na baba ibakunyamara mono ithinde ira bagukurukira mono mbura yurire na ruo yuraga ekanjiria kuomora ntaga ekathungira kura rwana ruri nonto ruo ruyaga rwaya rukaurura tukathi tugakanda yaura kaire na ruo rukaurura ntaga kwa mbere tigo anto bagiakirwa cukuru bwega tigo itotemaga ituge turi aciari tukaya kwibakira na kagita kara tukwibakira tukebakira tutiebakira bwega nonto kagita kara tukwibakira turibakira turi ngene arume nekuru na kagita kara tugwaka turi ekuru nuye mwakire wekuru tonto mwana antu arume Gameru TV ekimurika thina wa taino kiri cukuru Kathomba Tharaka iri ogo cukuru ya Gakuyu gatiriko kinya kabandani na twandaju chonde kumaga Tharaka cukuru jego mama ikinjerekana na wakirogora rito barachimika ya kuthi kilomita Kathomba mironi gochwaroje ogarionga cukuru ino che Tharaka tigwagiba roje gakibonyamaragia ritwa kinya wagiba mainya mastima ikinyamara kinene stima ira ititotethagia nontu ndikati kistigwa kanisa ino ya Kathandeni na propomere ria kubira na kanisa mono yugaga ndandandandanda mwanki ukoga pa tukaoria cukuru nivia endo tithiaga nona arira chini ututethia kana gwankana nwako imbisa tu tuonaga nere na mianke mingi tukionaga mbicha tu kere cukuru ino kinyari mwikinyamara kitheri bakurukagira agari mubanene bakiogo business staff room giontokera gitumaga bagakarakiri makuti tigas ovichi wendi ticha bunkende wana staff room itirio tutiena staff room tutiena head teachers office na emwe ya ino kuona ino irachibibio kuona isto arimo batie bantokara na bibo kuona kanyombi kanya kiaka ikareru mutho na tukureta nyaki tutura kura twikura nyaki rionde nyaki ni aurira mburera jaura nyaki kauma tiejo mono gukatiba ya Kenya neresete bata ya kira mwana kuwata kithomo kega na kuthomera bantu aragirite ende gicigo munge geke kia Tharaka bobobo gitigwa boringo no chaka mankura
arito bakethera bari atareni ya kore wendu amona kwethera tharakani na utongoria bomba kubagarurira muturire ojo Mtamwambiaje? Kuma gechiga munga Tharaka nkiripotera Meru TV ritoka mbeta ndagara waigona tukirekana iko ni kithomo turingataro mwiko manka intere ciatiania haraba mubakari wondi angathangatha icio mbunge kia Tigania East basi umeretie kumeneria bunene MCO Kimathi Elijah ikiraba kuwa utengo ya barutirite akariba barua mona kwethira na ari wa bamwe ba MC barabonka kaita kakawira mwangaza uteweti na mbere bonete kumakiriwe bamwete mukana na kuwa akari makubate ya miaka iwetiere batina bunge tibala kumurita itine Mandikwetu wanteto Andams Muturia Wadirinja na kulikithia akari mwanya mona tongoro kumaondia thangatha giciombe gatiganisti bitumete na kumeneria MCO wondia Elia Kimathi ikiraba gwite kumaba kumuthuro otengo thirite akibarutire ni ndrimbo kibona kina cia thone te barabara ikabwithwa twete na kuo te rwero kabwithwa tukundra te cibitari kabwithwa twikirwa ndawa tukutwea tutiritawa anto beto ndona mante ate bwani ara kwena pipe chekeri cha milioni ele akaura cha milioni 1 ngari ku uni ako yobura barabara ibati kubwithwa ikirwa maram kwekeri lori chekora lori mana ya ile aikira 50 yana 50 ari ku bicha ko yando bora atupato na kumedando na ndeni uchoka na maisha sawa yes lakini bukatula ito kaya siasa na ito ige jambo ila ndo beto sio kura na twali kile twa ntu odogu bote kwenda kwero na ila tata na ereku to bukatula to kaya siasa ni otoro na nyo ito ige na no mwanga to bwera uma kenda por kiringa kura bukamena ata boke meringa bote ke kwidi na isa sawa nebunkuga na ndeki yababwere cyalukeni woni myakere na nusu mbara yene liya muchero kwa oteke nkontrolire kalantina nangaye toteje murume sawa na toteje matwe datia tokalo wanye kinyaka ya kalije rorie kalije ngaye no kandu amanga murendelea mutanosia lakini atoteje nete totiele myaka yere na toteje please na kwenda kwawe lazima sababu tokurutambi sesi na tokunekito mwanda kepe Kurukia kariba barua mona kwetherelia Kimathi nyere MC bangirwari ndwene wana ndajitanire ngwena kawira mwangaza otire murandi kinyomo mpite kwitha kibaretera kuntuku anto barke kurongo ati sawa lakini ndoba kuambia to mankabari tomato kwenda mwari amoenda te sawa lakini wewe mwari no kumemona korali gaona na liga hapo bwana ati sawa barabara ende kupita buzi ngora ni utwika lakini ndaito yete gwikira ngavions nikenda bomba kuitika bwega omenya bwembo nana bokiona akasoba thangaba itakuwa sawa ogeta bukatia kwena venanto beto kia kona kasoba ake ya kona to aringere kura 2022 kwena vena kera wakato kwa diamante na kanywa ende kwena mbi kwena vena to kagera kenda na kanywa thangaba itogurera muntu aonka torenda motongeria okama ugai torenda motongeria okama ibo mia muntu ara to atomera na ate network na inya plan ya teneo na ibo kolika na ibo mwete kura hii mwaka ya 2017 are mawokaria iraeta na inya thaibo komeora mwatere njara kenda yokiete kei baba weto mheshimiwa Mpuru lakini nibu ichi mora neturia na ngaina koma nkoro kwanza kabalai vokera yo nitachunwa kurani ibu ichi ntakira medha ya rome abo akaribibara nete na tatwere Elia Kimathi mbeta kuthagita mbira tuno toto mbeta takibetangu nikarari ndo na kawira mwangaza ndi akaribaba kwa Elia Kimathi no mu MCs barabara thera bagionka na ibo kumenyendo na twari katwari oma ti sawa lakini twendo ene no ndachoma kya kuyana bila kuumba ngayabio na thangala nene nibo kumeyumete kumamwa ikata tithine ikauma ikadiseindi ciankamia ariwa ara ndwene ito komenya tera ndwene weka onta denda kuanto beto buru kango chiete na rietore morungu bala yoninte onka ende nkamo tongeria okama nekenda ngakundie mwana ngakundie mokoro ngakundie moritoa ngakundie mwekoro na nabokona nyachi ava imbe ya ntenkoro embe intumbakero kelengo
ngambata ngata ekare bwega na tombe gukara ya ndeira inge toteka etayo weta antoba ototethia bakasoba na toringete kuwa iba na bakuwa kinara ndani 2027 mkono muthia buri baetetelia Kimathi mtu atomba kubo mutongoria Kiripoti ya Meru TV kumatiani Mbetanda Msmuturia wa Thirinja. Ibuya sana Adams Muturia wa Thirinja na nto boriboti eu. Tuta na mbere na nteto sietu hantu babethi ni basi umiriti kuyika utongori bwa gavana Mutuma no kaite no ko kumeneria baraba kwambia ndwa na mwenda idele no kumerere mataiti kyo sinita akaunti ne ya Meru. Arabu witebo ni bakwata mbaru mwenda idele. Antu babethi ni bombite kwithirwo bakiumira na bakiugaga uge bwao na bauga batura kwirwo ruju ende nande ruju rwao ni ruru na ni barungamite bakireganaga na baria bakumba kwithirwo bakithukira antu babethi ndiria bauga ati bo ni bakwenda kurungama itini. Ibwega kariba Meru marieto jakwa mbitawa Nicholas Muriki bumite rutere rwa kambakia na ndi mutongerio umwe antu babethi aja ujo municipality mbere ma anjuke kanya gaka kagucokeria nkatho governor wetu uria twendete muno Mutuma Toithinkia no ntu Mutuma Toithinkia no nere bubu bwega ajuke kana getu uria twendete muno Iron Lady Her Excellency Linda Kiome utongeria bura bombite kugwata na abuna bagwatithia antu babethi thaiji gukurukira assembly bwa kugwatithania antu bonde na kubareta munikenda tukomba kwendereithia Meru twigintu kimwe na njirera bakuga building Meru together antu babethi bara tukuona thai bakiumba gukira breke ibukira na inyera bwini thaiji no ntu thai tuna numbers turiwa tutetigira kinya ndeke imwe tuona mtumo wetu amba kwithwa akithangikwa na turiaririo no ntuboro wari rurari rwaregoro no ntubo mutongerio rora tumirite vijana na njire kuba mobilize bomba gwita kwataki umo wetu rwari ru iturega naru rwari ru ituru rwandukietu na itukuga atiri twi na kanyuka mwe batu tukarungama na uria tukwitikia thai no tutegete omba kugwatira resources ciaja ujo Meru ari senator uria tukuga no mwenda ithiri ndietwa mbitaga kopia thing'au kuma nara tiania onditira ngo ya mugutano batu atumira turi ikundi kia vijana ara tukona batu itubirite kwithira twina twanya tutongoria tukeya twanya gutongoria ke county assembly na inya national assembly kwi gintu ndironere kendile atauni igoro kwi gakundi kamwe kakwa sponsor ndi muntu ngiro aremero kuritangu ina ne ngiro akundi kagareta kiwa muntu akeya kuromba itikia sinita na atigomba kuritangu MCA ironkoria atere antu baitu buo ibaichietire agithiondi bone ngwira iritikuo ni MCA waikuo batu imbeja tukwenda county na ire devolved to birabi ire devolved services and what imbeja ti umagi national assembly ti umba ko yambi ke county batu tukuromba anto ba Meru county ba baithuye bongo ko bongo bamenye imbi ngwe senita imbi batu turenda mwenda ithire aite senate aturetere mbecha ciumbe utwendelee utwa maendeleo ku narua turi aja batu twi ayuthi tukiugaga batu tukukashifu mtu wonde oroka umbira korona muyuthi thairia gukira
Thairia mutonge mtu agokira auge mtu atigwita nguginya kwao itukwaga kwathera getana au kwao akamenya ngugititawa kwi gakundi goro turonere karia gatura kao ciaria turatura karia ko mtungi uranire na ndega kundi ko ikarambirie kumara na kwambia korona kijana oro kumba gukira akauga na kuromba gitege seneta ugwo kurona ende utukire tuone ukiromba menyoro no tumba kuromba na ndikira tukuromba batu twe ayuthi thaira mona youth ya gukira tukona mtu kurungama arona mo youth ou batu turuga 2027 kajana kaka ugere gatuga sore agwetwa mwenda ithiri iko tukwenda gukiria twe youth na turugo ketha kwethira na ugere sore meru etinge irikinyete arekinyete thai turinge twe okombone batu vijana wera ni wa kesho lakini naru onia kwenda kuibwega sana nuntu inkuona vijana especially Meru County bara baingi bombete gucumiria muno koromba itebia siasa kumania rungune aja MCA kumania na MP kumania na manto ja gwita ja senator itokuona vijana ivera umira muno pakuja kuromba kura nuntu unu utumba kureto garuruku na unika buge gintu kiambere kirampo savita na inkwenda wikira vijana especially bangi ndona bakiromba gitiga senator sana na omwo bo bara kuona ngwiritio muno ja mwenda ithiri inko muona ara na kwaria batu ikeja kwethirwa kwe muntu omba kwethirwa ankwenda kwera mwenda ithiri akama kwene antu no ntukura ikarana antu na ikarana ayuthi baba mwenda ithiri ikeja kwethirwa itu wikirite kithimine inkomenya no kuorwa no kuorwa no ntu kwe muntu nwe werere otiuga sore ya angarata na mutwe na jau ni jonda kwithirwa nkiona na nkigwa mbeta MC Mutonga ngikuripotera ndene ya Northimenti Mutindo Kangangi Meru TV. Ibuya sana MC Mutonga na munini wa Rais Profesa Kithure Kindiki akiaria rentere cia Mombasa muthenya yorwari na gwite murandi wa taifa kea ni jwambirite kugwatira ciana kinya kuguna baraba kumitumira rira bate kuibwa boya kulokina gwite Kenya milioni 25 ni basiandikithite kiri mubango yo. Taifa Care is working and the coastal counties are doing well. Of course, Mombasa is leading in the whole country with 71% of the population now with a medical insurance. And today we are celebrating. Today we are celebrating because today around 12 noon, we hit the 25 million Kenyans registration mark, Kenyans who have registered for medical insurance. And if there is one transformative measure, which is going to be remembered for a long time under this administration, is universal health care and enabling as many citizens as possible to have a medical cover. It is not a small matter. We are hoping in the next 1 year, we can reach 45 million. It is possible. First of all, we want to onboard and make sure as many Kenyans as possible have a public medical insurance available for them. And then the next step now is to perfect that insurance. We improve equipping hospitals, making drugs available, the health personnel issues, the reimbursement system, and making sure that facilities are reimbursed for the actual expenditure. This fine-tuning is going to be the work for the next 5 or so years. It's not going to be perfect on day one. So I am very happy that's an intervention that we have offloaded. Many governments were fearful. From President Kibaki, he tried to bring social insurance. There was resistance. He abandoned it. President Uhuru, with his Big Four, tried to introduce it. There was politics. He pulled back. I am glad we stuck out our necks, and I salute the president for being firm. This SHA is going to be the game changer. Na karibana riburi na barani arimi ni ba utarere bora thirikari bateanirite kirurimi bakiwintobia urimi ya batalaiza mbe ona kinyanda cia kuwera itikuthengereka onto batumite bakarimwa ni urimi ngulogini barombete thirikari kubalikana bakiwa urimi yonkanjira baiteza cia nayo mwandiki wetu wanteto mwende walaibuni na wikira kirore.
Akaribanari nerere wandini akirwe na ribori ni bachumbiritie gutariria mathina kathumba yarabona akiri urimi bwo bakiwa ngarama ya urimi nitetie buru irio fertilizer mbeu na kinya ndawa cia kuwira untu bakuwa baingi bo ni bautatirite urimi buru. Gharama ya inputs ya ndawa particularly fertilizer at least tukomba gwita kwa sisi kwa thirikari no kagura fertilizer lakini na bibingi no tuti fertilizer akiwa atumira since bego chia mpembe chia mengao chia mbego chionde china goro na wataga cost of production ni kutheri goro muno ke murimi oma mukari omeru ena thina sande murimi gutware nago mndezo akon wonere na ande maga ende baterete kugira twigirwo mutino mbere turogeaga irakirwa tuketa baterete igitara kawira mwangaza tura ndo wenko mukatha mukari onari kana kirwo na kumenya kana mukari otimau kana mukari okibiritia turathaga na baterete tukagitate lakini naro turora ngarama tugeta mutindo na ngarama cia tuigaitie cia urimi na antu bara bainge tukenderea batomba kurima economy bwa au no twina thina kari rimi bwa into bitetie sana kinya ng'ombe itu kama twererwo president twerwa metueke ekenama na siemeni tukagita bura tukagitirwa mwanka nande tutukuona uria kurigwa ngiri na magana jana jaria raisi ugire tuongerete buru itukwenda twethe twina muntu uria tukuria ndene county no ntwa bakorwa burite na county tukoraia muntu siemeni eje twirigwe na njire kari nikenda tukamenya akinari eri no ntunya tucho abimwe tukabiaga twacho kuria tutumwona daktari baria bakwirwo bakumunta ng'ombe cindano no ntu ba mirimo iri eriku batu tutena utwa tukumenya na njira ira tumba kumwona mbegu izi igwacia tugwita kugwana ko muchongo imbegu ikwithera kinyitithitwe sana goro kinya ndawa iri kwendwa thairi kuri mugie tukwendwa ndawa imwe kinyiti sawa na ringi tukaithire kinyito bietu bikuthukira mundene ondu bonda iri tukugira chiti kutethia imera bietu bya munda na rero mbare ore mwanya kire thirikari ni utonyera kire urimi bwo na njira yobe na miria mauri ya mbeo amono tila ni bakuona ndawa cia kiwango kira kiagirite tukwenda twikwerune na thirikari ni tige kwa yorongo county ne national thirikari iu ni thire ina njira yagirite na kumenya mwananchi thirikari yetu national county kaumba kugwatana igatuchira mbego igakite ituretera ikite ndiberesi batu tomba kwetha tukitetheka nda kwereza ndi mashimari ndikirire rikana nari thirikari nitegera muno kire murimi ukyo bairira tiago kurerwo theri kwena sababu ibanyenye kondi beche chianda oinyanyie mbego inyanyie na nya fertilizer na inye awirite kithika is okay no tuba kombo control we toka 2500 na uwa ke fertilizer isawa atoka inye ibwega inya bibinge ibathithi inye be subsidy kire ndawa kenda murimi umba kule mabwega na nthiguru umba kona itobe kongana na inya becha no tore mbone becha no bwene kugura interview no bwene nya kwa kanyomba yu no boko thithia matra mainge Kiripotera Meru TV kuma Bore Mbeta wa Mwende wala Iboni na riboti yetu akanya kakunoka weta kuraja nintokerete na nteto cia misetho. Nwethiritwo gichwana aria ukagura mabati ya kuimba nyumba yaku na style iria kwenda. Duralong Mabati Factory Limited turi aje ni ondobu waku. Nitondagia mabati ja rangi mwanya na ja mithemba mwanya ta Duralong Tile, Box Profile, Durahome kana Corrugated.
Duralong, Roman Tile na magori ja kuguna mukojo waku. Beta wa Muthomi kuma Duralong Mabati ni operations manager arengende quality control officer. Duralong Mabati tubwetha cia mabati ya mithemba mwanya mwanya na rangi mwanya mwanya. Kuna rangi ya blue, charcoal grey ni ringi mbingi oro wisi. Tubwetha cia no accessories yayo ya ridges tunaona kinya misumari na